مرحبا شارماي دلال، شارماي بمارك، شارماي ولات وشارمايك أو ولات رافيديو شو حمق وش الدنيا خجوية از متين تونج يعني ترجمان بيد إيراج فيستيواش مچله سر 2025 از وازنو انقسمت بننا بحث مهماتي kültür ما زونه ان زون ما او örf adetek ey devun ma diyor enin ra şmeryo vate xubaş. Ez wazeno mühimatiye ena zuneye çend hay ena dünya lazıma o çend hay raştiye insun fehm kerdişir mecburiya ez geren ma bine eye fehm bikir. En kısım puncenet ez wazeno şmar bahs yo müze o yo mektep bikir. Eğer ez wazeno şma fehm bikir ki yo biyo insun ma yo biyo merdim cini cumiyet farkınıken ve bizunik ver yo akademiye ko. Yani ana zuneye matena niya. Ene pure insunetiya. Naz gere hune ey insun rast pe mawa ama heveri gere ma fehm bikir. Yona dîna nesîr ra pê ben ama eğer gera kolone eya zûneyî gera milletê me beşk ren. Yani yo hetra gera farkında ki wer ina zûneyê ye. Gwerêb eyê gera hereket bikir. Pê nezaketa, pê rindeya gerebûn însun ra. Sê dadî merhumetî ra gera birast însun. Ina zûneyê humera yana rasena pure insun. Ez mînakê yo dew dûno ve milletê me pure dewûd hatunok dew hesta hetete ey kweyûna eşkena ene înşa bikir. Ez en kısmet net bellu keno şıma vînenik her çî zaf rehet. Yani yo zûneyê pay edelneyiş û hera kerdiş pê mantıqa çi qedir rin înşa bena ey ez gêren şımara berç. Milletê me pe en wirt kanalûna çi qedî yo akademiya newê înşa kena û dinya çi qedî pe eceb mûnena ey ez wazen şimar net belû bikîr en qisimet. Yani we milletê mayê dewû ya da ewek en dewûra pêda bîû en dewûra ûmo werin fehm bikirik en zûnîr çi qedî yo yöntemek newî lazım o enes çend hay rahat inşa ben enin tek tek en kısmet ez gêren baş. Ez hûne vûno rica keno. Yo kısım hatû pênî rin weşterî bikirî ki vate me biyor fehm kerdiş. Nîw sobna ena xebat tam nîyor fehm kerdişse ez qehriyeno. Şevo roj xwe midê ena xebat. Şimez yo bine ena mühimatî da çise ez yaqîken dinê ma pyorînîr qijûn mer hînya benarin. Pawe mektebû mevinî şima xwe eşkên yo mekteb înşa bikir. Ey ser ez wazen teknîk ena akademî ra bine şimar berç. Yo milletê mayê hat tebera ya da ha tibir en dewûd cuyena gera bizûnik zerre her kî yo qede yo mekteb zûn zazakî înşa bikir. Ene Avrupa semet qalkerdiş en zûnya devra ya da çolîgra yo kiyet sürekli enerji en zûn yo bînûna bilakir. Xeber bêt umnon qîc gungera şêr ver dedûn xwe pîrîkûn xwe yên en zûn enêna qayîm kir. Ene diyin zerre dewûd yo müze kiştit yo mekteb. Şima ena saet ra pê bi taybetî pîlma gera beşk yo müze zerre dewûd kiştê ena müzet yo mekteb semet kültür en zûnya înşa bikir. Mesela her umno eya dewûd her kî fek ber ey mektebît nûn tenûr, nûn tok, sobna keşk, zebze wişk kerdiş û zafiyê çî xwe ey hîrî aşmod in mektebet virast ki eya zûneyek însun pê yekê dest pê ko eya zûneyê hûne ey însun rast. Ez yaqîken rastnencîz. O pê eneya milletê me wa bicû bicûyeyiş senî înşa ben pekî. Bingehê enîn senî bena gera beşk hîn qal bikir. Zerre kîyût, zerre qehwût, zerre dernegot xeber bidî. Gerî pîser xeber bidî. Ez şarmara vûn mühimatiyê ye û qêdê ye. Ena saet ra pê
her umno Samet qıcun may velatê geribe gera her devlet yo müze û yo mekteb biraz. Se kampüs yo ce kültür veriye devun mat gera bib. Avrupa'ra ya da geribera kum qıcık yan gera beşk zerre ey mektebit hem kebekir hem Samet en zunya en kültür ya eşken zafçı bimiz. Xwe têber Avrupa bid misneyiş, bid sanaşneyiş akademisyenun yinit. Zerre ena müzet hatunok araç, gereç, alet en kültürüt umeyam recunma. Yani doğru, plas, xeşa, gale, takbe, beşturi, tirpun, niri, sak, meşvene, dirmik, dirgweş, hirgweş, dilengez, engez, derzin, gweçin, la resim, rasne, kırnır, okil, palun, şalvar, kilo, lüeçik, lua, kamt, fistun, yelek, kinç, vev, wiye, mer, dare, kadim, zengne, pıxeri, taxt, pırcın, qab, qaçak, semet, şitya, run, duverya, mastya, monik, ammar, vidun, o hama anna çimme virnin, inni pyoreye zuneye insun neolitik, yani zuneye destpekerdiş vakt yago, heqat şarne. Yani hatunok aletek en kültür şukhulno zaf mühim. Enin geraş ma beşk yo cadger piser. Enin zerre yo müze bin yo barakat geri piser. Pe hune kwekma ben kayım. Kek insuniz en kültür ra pedabyu ho hat dünya cüyen zoneye pirikun khur roj washt pe behası yan en müzeyun devun mara gere. Tek alet fehm ke. Ben medresun khud ser xeptiyen raşte xwe pe hasyen. Yani insun pe yo zunya tenanye insun pe kültür en zunyaz aletun en kültüriz fehm kese hama eşken raştiye xwecakir. Ocak çay Semed Moğladuna faktörün en kültür ser eşken biraz. Millet ma bi taybeti hever insun may ahtiyar rajef en qıcur qalın verinuken re semineru virazen dehab insun tiyatro virazen pe sunikun en deuna hem ser Semed Zunya çine lazıma eydun en qıcur musneyiş hem Semed en mektebuna ezik eşken xabatı xwe zaf taybet Semed en biraz fakat kültür dev vinayiş ey cüyeyiş şımar mena. Millet ma çölik u devunir pe cahde xwertun ma az yaqiken benaho. Fekber en mektep yo cüye virazen ser diyo çan hepkiye ra galligin ya da yo yaga galle ser Semed en xabata kültür gallit birikun ma çıkadı yo dünya inşa kerda ey yo grube genco eşken hakra biyorsa galler rumtiş ra tepiş hatto ben art rasnan ammar enin eşken inşa bikir qeyd bikir. Mesela ki Ali Havuk galle xudun patosir belki rahat ama ekbeşk en galle xwe fekber ena akademit pe cüyin o meşvene ena müzeva ev galle xwe pirat ena zoneye humat alay rasnan insun o insun ra pe. Çünkü insun nizde 50,000 ser pe meşvene wa en kültür xwe patos en pera vejeya. Şar may delal bizoni az yaqiken vaştiş bes sobna her şey xusariye. Her şey mümkün. Her xabatiz teknikiye zaf rahat. Semed millet may Avrupa ve Amerika ve ikira aya zoneye zon xwe rape nevi yo zoneyiş ra gera bit qıcun xwe zoneyiş ya da musneyiş. O fahm kerdiş. Vaktik en qıc umno şiver pirikun xwe hem ev mektep ser sibena hatta Maghrib ser Semed qıcuna xwe kerdi. Ey ziyaretken hem teatral hem güncel hem kültürel xabata yesiyerken. Cüyen. En pyoriniz ken internet nome ena müzera şıma eşken vaş akademiya Metin Tunç. Ez pe baxtwar benim. Semed müzeva ez vaş ve kıştı en mektebde yo semaver berzide o zerreyi dehab sorumlu rındu görev bidici internet gredi ofisu ce ranıştış brazi onun her raj zimistun garip vaştiş insun ya da Türkiye bun gruplara özel gezi organize eşken bikir.
O zerre ena müze halabin miyoçen hepçi ke lava. Zerre en kültür gellit hatunu araç gereçek aletek insun pe xeptiyo pe kültür en gelli pay adano enin dekir zerre ena müze. Keber ena müze inkun bibse yege ena müze en mektep bahçe yed niyen pa. Herçi en mektep ena devu sersemed ena müze o mektep rinkerdir serxeptiya. Ve ay alet cengini mühimatiye yek eyava temez he cüyen insun ra esena mane yepa binisi Türki, Zazaki, İngilizi az şmer İtalyanki şavanım. Kek millete ma hadrepse muhtar ene ben rasnen hükümet ken resmi. Hin oxtra pe ena müze pe destek devlet ez ver serşina. Fakat iki bir minnete devlet, bir minnete şar pe insun mawa, pe insun rindya gereka deste bikir ena proje. Hükümet lazım nyu. Her insun mab xwe yo hükümet eko. Hine yo hükümet ver yo zuneye yo. Vaşturi tırpun zerre yo çerçeve ve cumhuriyet beqafilni ve insan pe xwe nibirn yonu şera. Nome ena müze şma eşken pan müzeye Hüsna Tunç. Nome deyke mino. Müze ve verin lewe gerrot virazi ey diyin lewe kolit virazi dewa xrabe diz yo ziyaret virazi itya ke naver ve veriyor. Ey devun binut و نومه یو دایکا ورین ایا دیوید سناشیاوا و نومه ای بچه او حتت ای کویون ماد عین انا خبات و ملت ما انشا بکر قش باجاریز و ان رارد ممکناتی خو بلو بکر روش مطلقا احتیاج انسان عاقل کنا انا خبات و تده جه خو بیر و مراس pe yorumuna pe özel mesajuna در حق انا پروژه و ور فکری و مت خبر بی از بنه بیار پیسر یو مینا که دو از دونو و پیور دوون ما ملت ماگ ان دوورا پیدا بیا و بش فهم بکرک پیور دو ازو بحث کنو yani ana xabat gera zerre devun haqqari diz devun mardinit devig he hatate çatal hüyükit devig he hatate göbekli tepet vel hasli hatunuk dev esta ey zerrun mat yo zonetiye zaf xware ha xwet çarnena ez wazen ana biyor fehm kerdiş İki ez wazen mina ke xwe dev miyalun lewe gero û lewe kol serbit از مینک میالورا دون فقط سنر انا پروژه چینیو هر جاد انشا بنا هر جاد مهمه یو مکتب میدون دود گرا ورازیو ان مکتب ایک قجون مر ان زون ان kültür سر خفتیه روش دینی اکادمیت yan sanaşnayış hin üniversite sersamed enaya yo bölüm kena yani ana proje gazovono hirisna çorasna ser dünya ser zoneye xwed xeftiyana Okumuk ana proje cehü grot dünya eğer şükür kena. En mektep ser semet zunya en zun serra kültürü çıkıdı birin pe minakun yina pe ma'lamuna pe xwartun mava pe folklora mesela kışta en mektebit gerat tenure yebib kışı gumnun yen ya da rajun festivalu diyen gunbizun seni ben Kiyek he hatete ena müze o mektebit eşken tim oca nun tenir poç semet kiya vakiş bizun insun vakt yage pe geliya pe nun tenira pe nun toka pe lüle bin adiriya 50,000 ser cuaver seni destpeko eye wabisanaş. Yok işte en mekteb o müzet keber ye gerabib. İnkun bibse yege en müze roj ben. En mekteb ahtiyar ma yed aya zunaye xwa zaf kuhun en keberu vraştış o bereket ana herriz eşken re qjun o xwartun ravac. Herçi en mekteb ana devo sersemed ana müze o mekteb rinkerdiş serxeftiye. Keberet gera ve herçi bib. Ey qiş gera bizun keber çıqadı vrazyan ey gun poç بور یا دا هفتاد آش مده هف فستیوالو سمینارو تیاترو چی وراز ملت مای تبر را و شور جخو بیور ان فستیوالو هم اکولوژیک هم دوغال یمگورا توم که
دستك بد انا خبات انا بروجه ان مكتبونو انا müze. Zerre en mektebit ser semet zunya çen hay Türkiye trabun görsel yani vinayişra semet museyişa çinek en devud vakt kıcemad seni cüyo binez gere bun oturup zerre en mektebit ve televizyona ve kekerdişa gere biyor cüyeyiş bütüne kültür tek yon noktat gere biyor pise. Veriye dev müze u akademiye en zunyo kültür yiva. Türkiye Trabzon köyün dil ve kültürü müze ve akademi meydanı. Yani mühimmatiye en zon fahm kardeş, yo binez ha xwariye en zon idinimte. En mektebe ho kişte müzet magum beş tam yo dizayn garib vakt yago dest pe kardeş Trabzon neolitik çağ garib ey gere mahadrikir. Pe şansya, pe baxtya en iki hemez o cüyan eyzarun ma. İke hin en gere yo mektebe zonayış ra biyor fahm kardeş. Trabzon kültür bilinci. İnsun gere en kültür hin zonayı raz fahm bikir. Az inu kenu beniz. Ve millete maye devu bizun her vate u her harekete en kültür ey devun ma hoppere zonaye. O zonaye zonunuk pe piyore zonu pedabiyo. Yani vaştış ana xwariye fahm kardeş binez cesaret vazan. Ev medest. Peşt bidime, destek bidime az ana akademiken hera. Millet ma tena niye dünya ve bizon senin nevaran nisyan tarih insun. Meraveti mat metim. Az inuken ekbiyor fahm kardeş şmaz her yo aynı cesaret mecni. Pe peşt emet cehubiyeri sobna her çi benaho. İnşallah. Mesela insun ma hatta mühimmatiye en zun en hay mعنیه خوariye nizune. Ana zunayera en zun bin çıkıdı pedabi in nizune. Hin yed pe hasyen. Oht anena fahamken dünya hassenin rarraşına en rarıt dileksiyu hukumid eye fahamken. Hever millete ma raş pe tercüman peyina hinya biyun nizdiye ana zuneye. Ana rinde en zonra sadece millete ma tena niye insun genel dünyaz pe ana zoneye ya rar huken raş. İnşallah. Ve millete ma pe farkında ki çıkıdı ver yo medrese ve girdo pe en kültürük ey koyuna en devun ma ve cüyo hatu vakt ma raso çen hay mühim. Roj ev insun ma ana zoneye hinya sistematik hinya zoneyiş ra hinya zerre xwe cüyan don qıcun xwe cüyayir. Vate metyo. Evez pe qıcun xwe erya mümküna pe ana zoneye sıva rast. Neslun binu rast. Şima ana rin bizun rinde insun rinde zoneye insun binez pe en devun ma ve yana fahm kardeş. Akşama beş mi fahm bekirse ya da raştiye en qedwa agaz eşki xud bit fahm kardışse. Heveri mişmara zaf gerik vatib. Eyra halagum az şmar tekrar nikenu. Zoneye zon zazaki mi va hatunuk amir mi bib hunştayo ana gruneye az şmara baş. An hay xwariya. Ana ay devun mara gena. Yani xwariye mühimmatiye xwe pe sistem şuneti zerre kültür gelit ey devun mara gena. Eyra az bun ma piyavraz ana medrese zuneye zunu zerreye az kendi. Pe mعنیه az kendi. Mün zonit çıkıdı mühimasa mün kültürük pe en zonya inşa biyo en kültür diz en hay mühima. Kültür geli estrafın. Fakat pirikun ma vakt verid zafyin nume nepa he hatat dünya gerin. Ey piorin az şmer vunur veş. İki ma en kültür geli bine fahmbik ve şarma pe beş en kültür anena kayımık. Bed zonayiş o bed cüyeyiş insun. Anena rındık en kültür. Ana medreset insun hem cüyan hem ma'na dun cüyeyiş. Hem müsen dun müsneyiş. Eyra magera bezonik her çide en devu zaf mühim. Zaf da geriye est. Eg mawazen zoneye insun verin biyor fahm kardışse ki ana mutlak ihtiyacı insun eyra şaş biyo men. Nişken xud düzük.
چند نیشکن راشتی وین ان حیز بن ها yani mühimmatiye kültür gelli biyor fahm kerdиш az yaqiken dünya bena safi o ana şaştir az belki hagir ev insun şaşbiye en kısım az vazan an pilma ve rin gösteri bikir ve xo ikna bikir az yaqiken herkes yo derdiye az fakat mün piyore derdot ag yo rar ço ben hole insanati serse ev rar reko haqo او انسونیست هم انا دنیا زاودگری است هم آخرت حضور همت علت قیمتی است یعنی دو ما بشک مفهم بکرسه دنیا نورا هف ینا خو انسون په بنشه انسونتی خو په حسین او انسونک راشتی خو کرده بید خو مرا رنیسن از یاقی کن شماز هفینه ان قسم دقیدو از بونو ان ویل قیده بیر جاسه از یقی کن اخترا پی انسون هین بنه چقدر پی درزین عرض بکن اوتر هین تاریخ خو کنن زونه خو کنن یعنی زونو پی زازاکیا اومیا دنیا انا پی یگا دست پی کردش را نات اومیا ایر هونه پی ان زونیا او انسون هونه راشتی خو وینه yani şma yaqi bikir mefte insonati yo hatra ho şma desta şma av mefte betadi şma ra pe qish hinya profesyonel takip kin çiqadak az o kano pe ev zonayek pirikun memir verdo meçen gering va ço hama tam yo fikir cin nerasno azo vono ana xabat destek bidice ana xabat pe aqil mina biya eşkera pe mina gera biyor fahm kerdiş نيو إنسان أنا غلط شغلنا سمت خوا هتكنن كمك إن كن يأست وديرك مت قال بكر يدا أبونا أن قنالب أشمت هيري قايت نيم يعني نيمة يو باكيت جغارون نكام أنا أسقيفونو أنا وشما بزونيك أنا خبات بي شماوا بنا قايم يعني بي أي قروشون شماوا أزو بن سهره اگیو انسان ما قیل دیرک باغش بکر ایر ساری چمونسه یعنی انا خبات هو بحثیو اکادمی کناسه بنگه یز گره ان حی قایم اکونومی هو موتور انیو انا زونه همت علی دوامه ایرا ان رارد شنا هر یو قریش شما بن زونه پیسر رسن ملت ما او قرش بن سخته قجون شما دادی بو ابی شما قزون بلورا پاوان انشالله حتی یو قیدب رپی یونا قیده ان کلتور گراب بجوی از وازنک ملت ما فهم بکر پیرکون ما یو خزنا بردوا ما نیش که فهم بکر ایرا فکر شارد ما به ویلینجه پیورین یو بوچ نوا ماوا اگ ما خود بساناشت شارز ما ساناشنن شار ما ساناشنا سه خود ساناشنن حتی ایکه شما mühimmati en son gösterike ikiz bine sayın ana dare akademi biyeri iki az yine eşken şmar bariye urrinde ana xabat xura bahs bikir ay kısmın verinud mevatib vaktik mühimmati en son fahmke atet medi zafçi nevi farkliye vrazi yani şma kumra pers او مردم یا هیز ایا مردم اشکن یو پینه منن یا دا یو حوله مرا بحث بکر از انه ونو حوله تم حوله ای بیاری فقط اگ محتم کناسه یو قال انه بزونی بپاچینیو از نومو دنیا په شار شکیر از نومو دنیا په قیمت بید خواه بید مردمون خواه بید ملت خواه بید زون خواه بید کلتور خواه اگ مدست را بیار از چند اشکیا از جیر بن خزمکاریز از سه سیستم تکنولوژیا از شیر کنجا از او قده هیور تماشی کن زون یه گوشتری کن او اشکن قده یه بجوی او از جویانیز مثلا جهاز تلفن خوش ما دستت زون ترکید شما تادن زون انگلیزی سبن آخایت پیور تلفن و بین انسان نوارا خور رفرمه کرد از اوترا وقت که از وینن انتای خون نیزون ون ملت اوروپا گاورا نزون چنه انا دیرسز وینن بپاچینیو ملت اوروپا از ای زارون مارا اومیا از شمار وون مراق میکی فقط حتونو تام معنی نواسه چیک قیده چو نیو در حق مدیز وقت قال کسه اگر حوله سرا قول بکیری خرابه سراسه بپاچینیو وكال سلومو خاطر بشما انا قسم شما اشكن فلاكر
fikir xwe min rast maqal kin huma vaj es çine humere yanası sarî çimûn ser. Tercüman peyin met nazî hüs gelavdîn çi hes miyalû ra